Nongere mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tubagezaho amakuru ari kugarukwaho n'ibitangazamakuru byinshi cyane bitandukanye ibyandikira imbere mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda ni uko urukiko rukuru rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri 30/05/2025 rwakatiye Joseph Kabila Kabange igihano cy'urupfu. Perezida w'urukiko Lieutenant General Joseph Mutombo Kataraye yasobanuye ko Kabila yahamijwe icyaha cyo kugambanira igihugu, iby'intambara, ibyibasiye inyokomuntu ndetse no kuba mu mutwe w'ingabo utemera amategeko. Urubanza rwa Kabila rwatangiye muri Nyakanga 2025 nyuma yaho inteko ishinga amategeko imwambuye ububasha yari afite nka senateri hashingiwe ku busabe bwatanzwe n'ubushinjacyaha ku rwego rw'igisirikare. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko Kabila yakoze ibi byaha nk'umuyobozi w'ihuriro AFCM 23 rigenzura ibice byinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ariko we yabitewe utwatsi mu itangazo yasohoye tariki ya 12 Nzeri asobanura ko ataba muri iri huriro. Lieutenant General Mutombo yasobanuye ko urukiko rwasanze ari mu buyobozi bwa AFCM 23 kandi ngo ibyo bishimangirwa n'inama yagiranye n'abayobozi bo muri iri huriro mu mujyi wa Goma na Bukavu, ahamya ko zari zigamije gutegura intambara. Abanyamategeko barengera inyungu za leta ya RDC bari basabye urukiko kwemeza ko Kabila atari umunyekongo rukanabishingiraho rumuhamya icyaha cyo kuba intasi y'amahanga, ariko Lieutenant General Mutombo we yagaragaje ko ibyo kwemeza ubwenegihugu bw'umuntu bitari mu bubasha bwarwo. Bwana Kabila yabaye perezida wa RDC kuva muri 2001 kugeza 2019 ubwo yashyikirizaga ububasha Felix Tshisekedi hashingiwe ku masezerano bagiranye ajyanye no gusaranganya imyanya y'ubuyobozi hagati y'imiryango ya politike yabo. Umubano wabo wazambye muri 2020 ubwo Tshisekedi yasesaga amasezerano y'ubufatanye na Kabila akishyiriraho ihuriro ry'abamushyigikiye Union Sacrée. Muri 2023 Bwana Kabila yarahunze mu gihe hari impungenge ko ashobora gukurikiranwa n'ubutabera ajya muri Afurika y'Epfo. Kuva mu ntangiriro za 2025 yagaragaye mu bihugu byinshi cyane mu karere ka Afurika y'Amajyepfo ubwo yasubukuraga ibikorwa bya politike. Akaba rero ndetse yaraje kugirira uruzinduko mu mujyi wa Goma, uruzinduko rukaba rwabaye imbarutso y'uko agomba gukurikiranwa mu bijyanye n'ubutabera. Mu makuru yandi reka mbabwire ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika urubuga rwa YouTube rwemeye kwishyura miliyoni 24 z'amadolari yo kurangiza urubanza rwarezwemo na Perezida Donald Trump nyuma yo guhagarikwa kuri uru rubuga bitewe n'imvururu zo ku itariki ya 6 Mutarama 2021 zabereye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko ya Amerika. YouTube ifitwe na Google ije iherekeza izindi mbuga zikomeye cyane zirimo Meta na X nazo zemeye kurangiza imanza zaregwagamo na Trump kubera kumuhagarika kuzikoresha. Nk'uko inyandiko z'urukiko zivuga, YouTube izishyura miliyoni 22 z'amadolari y'Amerika zo kurangiza urwo rubanza. Amafaranga agenerwe umuryango Trust for the National Mall uharanira gusana ndetse no kurengera National Mall iri i Washington DC, kandi akoreshwe mu bikorwa byo kubaka White House State Ballroom. Hanyuma iyi sosiyete kandi izatanga miliyoni 2.5 z'amadolari yo gushyira iherezo ku birego byatanzwe n'abandi barimo umuryango American Conservative Union ushyigikira intekerezo zo gusubiza Amerika uko yahoze. New York Times ivuga ko Meta yemeye kurangiza urubanza yarezwemo na Trump muri Mutarama yishyura miliyoni 25 z'amadolari, mu gihe X yo yishyuye hafi miliyoni 10 z'amadolari muri Gashyantare ubwo izi mbuga zahagarikaga konti za Trump zasobanuye ko ubutumwa yandikaga ku mvururu zabereye i Washington bwashoboraga guteza urugomo rwisumbuyeho. Ariko abahanga mu by'amategeko icyo gihe bavugaga ko imanza nk'izi zidafite ishingiro kuko izo sosiyete zifite uburenganzira bwo gushyiraho amategeko azigenga. Izi manza zishyizweho iherezo mu gihe izi mbuga nkoranyambaga zikomeje kugaragaza ubushake bwo kuzahura umubano wazo na Trump ndetse n'ishyaka rye ry'abarepublikani kuva yasubira ku butegetsi muri Mutarama. Nyuma y'uko Elon Musk aguze Twitter yahindutse X mu mpera za 2022 yahise asubizaho konti ya Trump. Nyuma yaho Meta na YouTube nazo zikora nk'ibyo muri 2023. Hanyuma mu makuru yandi tukiri kuri Bwana Trump mbabwire ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yise abasazi ibihugu by'i Burayi bisanzwe ari inshuti z'akadasohoka zayo kubera kwemera ubwigenge bwa Palestine. Ibihugu bitandukanye birimo Ufaransa, Ubwongereza, Canada na Australia mu cyumweru gishize byashyigikiye ukwigenga kwa Palestine. Trump yagaragaje ko ibihugu byemeye ko Palestine yemerwa nk'igihugu byiganjemo abasanzwe ari inshuti zikomeye cyane za Amerika, ariko ko bafashe icyemezo yise icy'ubusazi kubera kurambirwa intambara.
yagize ati ibihugu byinshi cyane byemeye mu buryo bw'ubusazi ukwigenga kwa Palestine. Bimwe ni ibihugu by'inshuti by'abanyaburayi, inshuti, abantu beza, ariko ntekereza ko bari gukora biriya kubera barambiwe ibyo bamazemo imyaka myinshi. Ku wa mbere tariki 29/2025 Donald Trump yagaragaje inzira ikubiyemo ingingo 20 ziganisha ku mahoro muri Gaza, harimo kwamburwa intwaro umutwe wa Hamas, kurekura imbohe z'abanyasirayeli yafashe bugwate, guhererekanya imfungwa z'abanyapalestine Israel ifite, no gushyiraho abayobozi b'inzibacyuho muri Gaza. Biteganywa ko inzibacyuho muri Gaza ishobora kuyoborwa na Tony Blair, ubaye minisitiri w'intebe w'Ubwongereza mu gihe cy'imyaka igera kuri 5 izamara. Mu gihe Tony Blair yaba yemejwe nk'umuyobozi wa Gaza International Transitional Authority GITA, yakorana n'ubunyamabanga buzwi n'abantu bagizwe n'abantu bagera kuri 25. Iyo GITA kandi ngo izaba ifite ibiro bikuru muri El Arish mu Misiri. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yashimye Perezida Trump wagaragaje ko inzego z'ubuyobozi muri Palestine ntacyo zigomba gukora muri Gaza, avuga ko Israel izarangira akazi mu gihe Hamas itakwemera ibyo yisabwa. Ibihugu byo mu Burayi byari byemeje Palestine nk'igihugu byagaragazaga ko ari bwo buryo bwashyira iherezo ku ntambara muri Gaza, aho abarenga 36,000 bamaze kwicwa guhera mu Kwakira 2023. Ku rundi ruhande Benjamin Netanyahu we avuga ko ibyo byaha urwaho umutwe wa Hamas rwo kugaba ibitero ku basivili b'abanya-Israel. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer ndetse na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron bagaragaje ko nubwo bemeye ukwigenga kwa Palestine, ariko umutwe wa Hamas utagomba kugira inshingano uhabwa mu buyobozi bwa Palestine, nk'uko amakuru yakomeje kugenda abivuga. Tukiri makuru akomeza kugenda avugwa ndetse nagarutsweho n'ibitangazamakuru byinshi cyane, yaba ibyo mu karere ndetse n'ibitangazamakuru mpuzamahanga. N'ubundi reka mbabwire iby'ingenzi ku mushinga w'amahoro Trump yateguriye Gaza. Leta zunze ubumwe za Amerika zitangaza ko umushinga w'amahoro wateguwe na Perezida Donald Trump byitezwe ko uzafasha intara ya Gaza kugira amahoro arambye no kwibaka mu rwego rw'ubukungu, ku buryo izaba umwe mu mijyi y'icyitegererezo mu burasirazuba bwo hagati. Uyu mushinga wasohotse ku wa 29 Ukwakira 2025 ugaragaza ko mbere na mbere Gaza igomba kuba intara izira ibikorwa by'iterabwoba, imitwe yitwaje intwaro ikoreramo ikazirambika ibikorwa remezo byayo n'inzira zo munsi y'ubutaka n'inganda n'intwaro zayo bigasenywa burundu. Perezida Trump yateganyije ko muri Gaza hazoherezwa umutwe w'ingabo zirimo iza Jordania na Misiri cyangwa se International Stabilization Force, zizabungabunga amahoro n'umutekano muri Gaza, kandi ko uzatoza imitwe mishya ya polisi ya Palestine. Ibiro bye byagize biti impande zombi nizemera uyu mushinga, intambara izahita ihagarara, ingabo za Israel zizasubira inyuma kugeza ku murongo waciwe mu rwego rwo kwitegura irekurwa ry'imbohe. Nyuma y'amasaha 72 Israel itangaje ku mugaragaro ko iwemeye imbohe zose ziriho n'izapfuye zizacyorwa. Uyu mukuru w'igihugu yateganyije ko Israel nayo izarekura imfungwa 50 z'abanyapalestine, yakatiye igifungo cya burundu n'abandi baturage ba Gaza 1700 bafunzwe kuva mu Kwakira 2023, cyane cyane abagore n'abana. Byateganyijwe ko imbohe n'imfungwa zose nizirekurwa ku mpande zombi, abarwanya umutwe witwaje intwaro wa Hamas bemera kubana na Israel mu mahoro bazarambika intwaro kandi ntibazakurikiranwa n'ubutabera. Abashaka kuva muri Gaza nabo bazahabwa inzira bajye mu bihugu byakwemera kubakira. Mu gihe Hamas izaba imaze gusenyuka, ingabo za Israel zavuye muri Gaza, Trump ateganya ko intara izayoborwa by'agateganyo na komite y'abanyapalestine itagira umurongo wa politike ibogamiyeho. Iyo niyo izaba ishinzwe guha abaturage serivisi bakenera buri munsi. Imiyoborere y'inzibacyuho ya Gaza izajya igenzurwa n'urwego rwiswe inama y'amahoro, ruzayoborwa na Perezida Trump. Ruzaba rurimo abandi bayobozi nka Tony Blair wabaye minisitiri w'intebe w'Ubwongereza n'abandi bakuru b'ibihugu. Ibiro bya Perezida wa Amerika byasobanuye ko uru rwego ruzashyiraho umurongo ugenga uburyo bwo kongera kubaka iterambere rya Gaza, hafatiwe urugero ku mijyi ikomeye cyane mu burasirazuba bwo hagati, ku buryo izaba intara igezweho kandi ifite imiyoborere ihamye. Biti nta muntu uzahatirwa kuva muri Gaza, kandi abashaka kuhava bazabikora mu bwisanzure, banagire ubwisanzure bwo gusubirayo. Tuzashishikariza abantu kuhaguma, tubahe amahirwe yo kubaka Gaza nziza. Muri rusange umushinga wa Perezida Trump ufite ingingo 20 mu bizakorwa byose. Hazakomeza na gahunda yo gutabara abagizweho ingaruka n'ibitero by'ingabo za Israel byatangiye mu Kwakira 2023,
bahabwa ibiribwa ndetse n'imiti nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga.